pengen ketemu sama Bapak Hajat, Ibu Hajat. Iya pengen ketemu ke rumah Mimi Hajat teh anak. Bu, kian masih mainnya cilik. Jalannya jalan cilik. Sabarnya sih pengen gede aja sih. Sabarnya sih pengen sing badak, sing gede. Pin. Ah, Lain ayah mana guys ayah nyawerakan. boro-boro nu nyawer emang ngacabrak pe kebener mere duit lah. Dari tanah ayah nyawer. Apa? Lain lawan mana hayang ayah nyawer kudu mainkeun kuda atau mainkeun si rasa. Teu bisa aing mah boro main kuda serasa we kemuleutik aing mah sieun leutik-leutik ge eta mah jangkrak. Galak pun mereka cilik-cilik galak. Galak pun mah galak kok. Bakal cilik aja ada dalam cilik ge, galak ke. Pakai. Saka ulang terus dulu ya. Yo. Ayo. Apa lo kita kasih Yeah.